ভূটানৰ সীমান্ত এই ৰাস্তাত বিশেষকৈ একেবাৰে ভূটান সীমান্তত আজি আমি 10 কোটি টকা খৰচ কৰি দলং এখন নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ। আজি দলংখনৰ শুভ উদ্বোধন হ'ল। ৰাইজৰ উপস্থিতি আনন্দ উৎসৱে প্ৰমাণ কৰে যে ৰাইজৰ বাবে কিমান প্ৰয়োজনীয় আছিল। ৰাইজৰ বহুদিনীয়া প্ৰয়োজনীয়তা এটা বা ৰাইজৰ বহুদিনীয়া অভাৱ এটা পূৰণ কৰিবলৈ পাই মই সঁচাকৈ নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। বিজনী সমষ্টিৰ বিধায়ক অজয় ৰায় ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিটিআৰ কৰ্তৃপক্ষ বিশেষকৈ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এন্ধাৰ নামি অহাৰ পিছতো আপোনাক চাবলৈ মৰম দিবলৈ হাজাৰ হাজাৰ মানুহে মৰমক সন্দৰ্ভত কি কয়? ৰাইজৰ মৰম আমাৰ বাবে ভিটামিন। গতিকে ৰাইজে যিমানে মৰম দিব সিমানে ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিব ইচ্ছা যাব। এতিয়া গাঁৱৰ হিচাপত 6টা বাজিছে আৰু এই যিমান মানুহ আহিছে, কোনোবাই 8 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা, কোনোবাই 5 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা, লাইটো নাই, পাহাৰৰ মাজত সীমান্ত, অলপ পিছতে হাতী ওলাব। তথাপিতো ৰাইজৰ আগমনে প্ৰমাণ কৰিছে যে এই চৰকাৰখনক ৰাইজে হৃদয়ত স্থান দিছে। সকলোকে বাল্য বিবাহৰ কথা আপুনি বুজাইছে, মানি লৈছে? মই সকলোকে বুজাইছোঁ। ইয়াতে আমাৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰো কিছু লোক আছে, বঙালী মানুহ আছে, কোচ ৰাজবংশী লোক আছে, অসমীয়া ভাষী আছে। সকলোকে মই কথা কওঁতে অলপ বুজাইছোঁ যাতে বাল্য বিবাহো বন্ধ হয়। क'क्राझार मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव गोदान फरायसाफोरनि एडमिसन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन। क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझारा निउ दिल्लीयाव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीयाव थानाय आसाम नार्स मेडिवेज एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय साम कलेज अफ नार्सिं 3 years in general nursing midwifery and 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery course-नि सोलोंथायखौ HS पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रीमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन। साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटेल क्लासरूम, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, कम्पिउटार लेबोरेटरी, नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी, कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं एन्ड न्यूट्रिशन लेबोरेटरी, OBC Pediatrics Laboratory, Field Clinical Science Laboratory, Clinical Training आरो हस्टेलनि थाखाय 4-storied RCC Residential Building लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9854550697 नङाब्ला 9854300175 मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। जोंना दा साम कलेजाव एडमिसना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ। बेहाय 3 years कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांलाय फैलायनि थाखाय गारिबो दङ आरो जों ट्रेनिंनि थाखाय 3 years कर्सआव जोंहा गासैबो फेसिलिटि दंजोबो। प्रेक्टिकेलनि थाखाय प्रेक्टिकेलबो जोंना मोजाङै जायो आरो बे प्रेक्टिकेल समावबो जोङो हस्पिटालाव लांलाय लाबोलाय खालामो। जोंहा एक्सट्रा गारि दङ आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटिबो जोंहा दङ। क्वालिफिकेसना जाहैबाय JNMनि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ। बिहेखि साइन्स बा साबसिन जायो, खिन्थु जों आर्ट्सनिखौबो लायो आरो ANMनि थाखायबो हायार सेकेन्डारि पास। ANM कर्सआ 2 years कर्स, JNMआ 3 years कर्स।